Lirio ititanap. Tinapalapas. Nasdao ni Doro ang nakakita iti rupa ni Alex gaputa dara-dara na itoy ket madlaw nga dakaramot na. Nakuna ni Alex a kinaramutan ni Crisanta. Binaw na daytoy amang kita kini Crisanta iti siled ngayan na ket idinapan na kinita natayen daytoy. Impaysa ko nga rod ni Alex ti bangkay na ket impay beleng na iti derras. Itimot mansyon si Mang Peten da Senyor Pedro ken dagiti trabahador ang naggapuy di pagminasan. Dinamak ni Senyor Pedro no asunod tinangpor kadagiti kalapaw. Ngem ko natin may sa trabahador at dinamo gaputa di damot na ilasin ta nakabungot da itoy. Simkan iti panunot ni Senyor Pedro at istranghero tinangpor. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio ititanap. Sabi may mga senyor, di mi mailasin, kaputa nakabukot na. Pagmutay ka sa Diyo. Anya ti istranghero isulakit di dayjay. Senyor, anya itan ti aramidan eh. Agawid kami pailaeng. Sige, agawit kayo palaeng. Agsasarita tayo tumanen, noan niya ti aramidan tayo. Ket pangasyo, saan kayo ang maupay? Nalawag ka di? O senyor, Sige, agawit kayo palaeng, kadagiti pagnanaytan nyo. Salbag. Diyakon makaturog. Idinto tanabanuga ka naggapoy di pagminasan. Oh, awanen, tinagmamaayan dagiti kalapaw, tanauram da aminen. Hanggang masino day di at tao. Tinga tayo estranghero. At apan ni Baldo at estranghero, kat iso ni Jubilarde. Pudno nga ta, ani Jubilarde dayjay. Sinyora, tengat rabieng, ngumapay adi kay pay lamapan maturaw. Katsi ka, apay adi ka mapanit isilid mo. Kasano amapanak kat palpaliiwan kayo, sinyora. Adda kayo matlatan dito'y salas ti mansyaon. Mercy, sana ka makaturog. Oh, nagado ti pampanunutek kang runaan ni Alex. Apay ka din ni Senyorito Alex, sinyora. Dakkel ti atraso na kan ni Jubilarde. Gaputa pinarparigat na daytoy ije pagminasan. Wen sinyora, amok dayta, panadamag kumang. Madanaganak. Abangan nubalsan ida ni Jubilarde. Ha? Sobra ka no arigat tinaramid da kan ni Jubilarde. Kasta unay ka no arigat na idi, iti inararamid ni Alex kan kuana. Sinyora? Kat ita, addan dito'y ni Jubilarde. Amkak abalsan na dagiti ng parparigat kan kuana. Dayta nga tatiga po na, ang nagsubli dito yung asyenda. Wen, day tati amok. Ididamo. At dalalaki asimraklatan dito mansyon. Kat tisilid ko mismo titinuktok na. Anya? Jak amo dayta sinyora. Mas daawak. Taam mo na tisilid ko. Kat tinuktok na. Dinamag na no sa dino ti ayan ni Alex. Ha? Ngam, jak imbaga. Tatalagamat ajak amo ti ayan na. Ni ka di Jubilarday day di alalaki iti panagkunayo, sinyora? Wen, dayjay alalaki kan tinangispal kanyak. Kat ni Jubilarde. May maysa. Amkenyo, abalsan na ni Senyorito Alex? Kasta nga rod. Oh,
Kinid daw ko kenkwana apakawanin na kuman ni Alex. Ngam sabali ti insungbat na. Anya, senyora. Kunana nga agan-an nadak kano. Senyora? Saan ko ang mababalaw ni Jubilarde? Nubalsen na ni Alex. Ngam, uray kaskasan o. Diyak kaya't nga dadagas ang mapasamak ka ni Alex. Gaputa impatag ko ni Alex. Kasano nga rod itan, senyora? Diyak amo, Mercy. Madanaga na kiti mabalin ang mapasamak. Nobalasan ni Jubilarde ni Alex. At dakos ti mapasamak kin ni Alex. Kagurayon to ka din ni Jubilarde, senyora? Kwa, may salaang ti kalkalikagumak. Ti agkapyada ko maadwa. Kat agbalbaliw ko man ni Alex, iti kinaloko na. Adto di kapiyaw, senyaw. Senyaw. Saan kayon samot anaturaw? Sipot simbangpat kayo iti rabi ay. Pudno da ita. Sa anak ang makaturog. Senyor, anya ka diti napasama. Taapay ngay, nga uray na iti trabahador nga impanyo iti pagminasan. Kat agdadamot iti rabi ay. Ikagluton, Chayong. Ha? Saan ano anya laditan tinamdamagam? Oo po, senyor. Sige nga raw, tayo nakaglutaw. Salbag. Italay nga mariknak ti tuturugag. Talagang awan ni Baldo. Apay nga ta. Tinasayat. Inakpairidap. Tabarang inton makaringag. Ket addanton ni Baldo. Nalawag gaya man. Ket makitan tinagbanagan dagiti kalapaw na uram. Agraman ti pinagbalinda a kulungan ni idi a trabahador. Na uraman. Nasaya at manday na naramid ko. Tapno awanan ti subyenda Senyor Pedro Diloy. Amin nga aramatin da dito'y apagminas. Dadaulat. Ano nga, senyorito? Mapantani di asyenda. Wendoro, Managsakan lakit din ni Senyor Pedro na makakita kan ka. Gaputa na bayag matbasit at di na ka nakit-kita. ipamaysa tayo itan ti pagminasan. Rumbang asan nga agsardeng ti pagminasan. Uwan, senyorito. Dakla kwarta ti malala tayo ti dayjay apag minasan. Ala, ingkamang timpla iti kape. Takalpasan ti panagkapeta. Mapantay di asyenda. Chayong, ayan ni Lolo. Adda iti silid na, senyorito. Katurturog na lang amin itay. Anya? Katurturog na? Kasi raw, napuyatan. Tasimbang patdamat editong natrabi ay. Naggapoda iti pagminasan. Kakadwa na dagiti trabahador. Pagminasan? Wow, senyorito. Sige. Kasaritak tulangan inton makaring. Chayong, mangisagana kay tikanan mi kinidoro. Wow, senyorito. Sige, senyorito. Mangan tabay. Naimas ti armosor tangayin sagana ni Chayong. Wendoro, Sayang. Nakaturog ni Senyor Pedro. Saan ta makasarita dagos? sa nabale, tinasayat, agpasyarta pa ije kataltalunan. Sige, senyorito. Kalpasan ti pananganta, mapantay ije kataltalunan. Apa nga?
Nakarakadak iti da ito kayo. Asino tindang irakad kanyak nito eh. Mayroon tipan na kayakad dagiti imak. Ang karaman dagiti sakak. Maimbag sapam, Baldo. Sino ha? Bilibak iti kinabartok mo, Baldo. Saan mo anapuutan ti panangirakad ko ken ka di tapuon ti kayo? Sino ka? Ikatem taabungot mo. Tapno mabigbig ka. Kasapulan ka di pa'y ama-amuam no asino at. Sino ka? Mabitlay, ha? Dayto'y paltog ko ti kasaritam. Paltog. May sa asaludsod. May sa asumbat, Baldo. Tanusan! Dayta muging mo ti paltuga. Anya? Umuna asaludsudat. Malagip mo kadipay day di Senyor Juanito. Ni Senyor Juanito? Malagip mo kadipay? Sumumbat ka! Juan! Apay kani? Kapsat ni Senyor Pedro ni Senyor Juanito. Apay kani? Day di Olivia, nga anak da iti day di Senyora Medrina. Malagip mo. Olivia? Agpapan kinilito, nga asawa day di Olivia. Malagip mo, Baldo. Sino ka ngamin? Apay, damdamag yung dangita! Adda anak day di Olivia Amaladaga. Malagip mo. Maladaga. Dahil di dandani inlemes mi, ijay karayan. Apay adandani inlemes yu idi. Ti Maladaga ije karayan dipintin. Nakapaturong ti paltugkukun ka, Baldo. Ulitek ti saludsod ko. Apay adandani yu inlemes ti anak day di Olivia Amaladaga. Sumungbat ka! Kuha! Diyan ka mo! Kuha! Anya! Ibagam ka di tigahuna. Apay adandaniyo iti inlemes ti Maladaga. Nga anak day di Olivia Liberio. Wino! Day tamuging mong ti paltuga. Kuha! Bilangan ka iti talo. Ket kalpasan ti panagbilang ko. Adi ka pa'y nagsaw. Talaga day tamuging mo ti paltuga. Sino ka namin? Isa! Dua! Tulong! Awan matgayam tama! Sana ka napuntaan! Oh! Anya! Agsao ka di, Baldo? Wano? Ipaypaysok ti mang tiro itimugin mo. Sa bagay, saan ko pa'y nga aramaton itatipaltog ko? Gaputa na ito'y. Latigo! Daytoy tay latigo anaagaw ko idikin ka iji mansyon ni Senyor Juanito.
Juan. Si kami Israel! Ito, Paulo! Agdiso da ito'y alatigo itibagin. No di ka pa'y lagsao. Waya-wayan na dito'y sulbat ka! Tagaya, ha? Alay! Anya! Agsao ka ka din kung saan. O kanak dito'y pagpinatas ta! Sulbat ka! Basta gaya, ma. Alay! Talaga pa di ka di ka ang pudno, panda. Salva ka! Anak! Tibod no! Bueno! Ulit at pinagdamag at itaykan ka. Apay adandan niyo inlamas day di amaladaga nga anak ni Olivia Liberio. Apay! Tipay! Ustan! Alay! Ustan! Sige! Wen! Ang sawa ko! Iwarakon! Tibod no! Apay adandan niyo iti inlamas ti anak day di Olivia amaladaga. Naputa! Naputa! Binilin na kami! Ti amo mi! Sino ti amo yun ng dilin ka na halo? Sino? Ostan! Tinak! Sablita na! Wan! Ibagahon! Ibagahon! Sino? Ni Senyor Pedro! Anya ti aramiden ni Jubilardi iti dayta namuan na. Gagayem. Di uliwanan dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Lirio iti tanap. Tinapalapas. Saan na makaturog ni Senyora Lorna amang pampanunot iti apuna ni Alex nga amangan nubalsen ni Jubilardi daytoy. Idaw-dawat na asapel ako matagkapya dagiti dua ket agbalbaliw meton ni Alex iti kinaluko na. Iti met pagminasan ni Senyor Pedro, inuram ni Jubilardi ti amin akalapaw, agraman ti pinagbalinda akulungan dagiti trabahador. Kabigatan na, sinublian na ni Baldo nga inrakid na itipon ti kayo iti kabakiran. Pinagpudno na daytoy, no apay adandani dahin lemes, ti maladagang anak day di Olivia Liberio, iti karayan di Pintin. Itagagayem, at toyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Huston! Anay ko! Huston! Sige! Wan! Ang sawa ko na. Ibaga kong katipod no! Apay adandan niyo iti inlamas ti maladaga nga anak day di Olivia. Gaputa! Tabinilin na kami. Ti amo mi. Sino ti amo yun ng dilin ka na kayo? Sino?
Pinagsalitan na yan. Sige. Ibang ako. O sino? Ni Senyor Pedro! Ala! Senyor Pedro. Atan ako dito Sino ka? Sino ka? Pamigmig ka! Sinong batak ti saludsod mo? Isuwan mo at ang dito Saan ka rukatan dita? Aging dadi mo sungbatan ti amin adamagat ken ka, Baldo. Sama ka! Diretsuhin kan, Baldo! Rukatan na. Asino tinangtambang idi? Kada Senyor Juanito. Ken ti Pavillana. Awan amok iti tagta atam tabaga. Awan sardagan akon. Sardagan akon. Kastagayan mo. Ulay! Matayan na! Awan! 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 Di ba ibaga? Awan! Tasya ka mo! Tinang tambang! Kada Senyor Juanito! Yes! Baliwat ti saludsod ko, Baldo. Iti anyaga ko. Apa ilamas idi ni Senyor Pedro. Di anak day di Olivia. Sumumbat ka! Awan! Awan! Maibot mo! Awan! Kastagayan. Auston! Kay nga rin. Senyorito! Limang tadagit imulaan at natang dito'y kalatigan! Tandani man sigurong maapit na dito'y! Uy, Leonard. Malagip ko ni Baldo! One month ijay farmhouse! Apay ka ta! Kunak mo makita ka dito'y katal-talunan! Ano mo, amat? Wan ngagpaiso, Doro. Apay ngawan ni Baldo. One nga Rob! Jack makita dito'y! Alex, iho. Oh, Lola! May mag-oras siya! Senyor Lorna! Alex, mabalin ka ding agsarita ta. Mapantay ti mansyon na pagnanaudak. Tada kayat ko nga ibagakan ka. Sige, Lola. Patgan kayo. Mercy! Magpintas matan, day tapatong mo! Ati patong ko tinakitam do. Napintas, di patong mo! Ang... Tarupan! Nagalasmat! Ay! Excuse me do, alabang! Di na pagsaritaan itigasta! Talapintata! At bakit di mo ito napintas sa kasta? Dahil patong na! Di napintas! Hoy! Doha na bang! Sardangan nakunakman! Anya, turo alabang ang sasawap! Talaga! Labang ka! Anya, alabang ang sasawap! Abay! Baboy!
Lucinda! Diyos ka! Ha! Di pa ka manlangan! Labang! Heh, pimanaw matlangan ti Visit Adoro. Sakit ti sorsoro na nan. Naamwak ti amin nga inararamid mo kan ni Jovelarde, iho. Kat sobra arigat tinagpasaran na. Apay, iti anya agapo akas jay ti inaramid mo kan kuana. Gapo ta kinalapan nak. Anya kinalaban na ka. Inagaw na ti babae nga yayatek. Ti babae ako nak nga ikalaysak. Anya. Kalpasan na, isupay ti kanayon analaing iti imatang nyo. Kutsak, awanen ti serbik kada kayo. Nasayra ko ti husto. Gapo ta iso ti kanayon nyo nga idaydayaw. Idinto tajakpay nangag nga indayaw dak nga apuyo. Anya. Iho. Salatay ta. Nasakit tinakam ko. Gapo iti panang bukol na idi iti ulok. Manumot nga daw ari ni Kriknak ti sakit ti ulok. Gapo iti inaramid na. Iho. Iso ang nasakit tinakam ko, Lola. Oray anya ti ipagpagam. Sikat ti ayan ti bidot. Saan agapo ta kinalaban na kan ni Jovelarde akas iti kunam. Kat parigatem meten iti husto. No maipapan iti babae ako na. Huston, Lola! Diyak kaya ka namang nagpay. No maipapan met iti panangdangran nakan ka. Kat nabukulan ka. Huston! Di yun da kamatan data. Diyak kaya tamang nag. Iho, ipatpatag ka unay. Amom dahi ta. Kat kayat ko kumangag kapya kayo kan ni Jovelarde. Anya? Agkapya kami, kunayo? Iho, jak kayat nga dadakas sa mapasamak kan ka. Iso ano mabalin? Makikapya ka kuman kan kuana. Alex, iho. Tanya ti kaya asawan? Dangranak ni Jovelarde? Amangan nobalsen na ka iti inararamid mo kan kuana. Sige! Urayot kita gundaway, Lola. Anya. Tapara kanyak. Natayin ni Jovelarde. Anya ti kayat mo, asawan. Natayin ni Jovelarde, Lola. Nalpasan ana itanem ije pagminasan. Ket nugam din na pa iti agpakita kanyak. Pues, itanem kumanen iti may kadwa agundaway. Anya. Hoy, buha! Ano pala mo dito? Nita, adda ka man nandito yung kusina. Apay, Doro alabang? Lapang ko naman ay! Kahit bro ako na matita kanya. Apay, anya ti bagam? Ikanak maniti! Ini ba ka dalam? Ay, nalamisa! Ti sikat yung makan mga anak. Ibabaw nakit dan. Hoy, buha! Kay tapatong mo ang tinapintas! Nubay taripam! Bruha! Hoy, Doro alabang! Karuprupan ti sa irap. Dasara kan ipos na. Adaywan na ka. Hoy! Sikatin mo na anang suang kanya ka. Ha? Padasam nga asuotan day tapaltog ma. Sige, taisabwag ko day tinapudot amantika di taruba. Tapnog baling kalapit ngarot alabang. Na! Ha? Sige, inka mga lay tinuma. San asyak tibon ma. Kwa! Mabalin ka, bete! Agarim ka! Ay, sus! Ha? Saan? Yak pagan ano ti Doro alabang? Kunamit lang mo mapintas ka ba?
aglaing amang sutel. Ngam isumot lang ti masuron. Pwat! Ha! Agaram kanokit din kanyak. Ay, pakawan! Jakla kaya't tikas kenkwana. Pwe, labang. Ay. Isaganak kit din dagiti maluto. Disturbo nga ngayon dahil aduan ka. Anyan ti apok. Saan adungag kanyak? Senyora, Imbaga ka makikapyakan ni Juvelarde. Hanggang nagpagkaaklaang. ay na, senyora. Saan nyo ang mauray ni Senyorito Alex nga iso ti makikapya? Saan na nga ugalay tagpakumbaba? Day tagarod kat. Madanaganak. Tamang ano niya ti mapasamak itinagbaetanda. Amok no kasano ti kinasiglat ni Juvelarde iti laban. Katamok met nga awan laban ni Alex kankwana. Kasano ang pinarigat ni Senyorito Alex? No nalalaing ni Juvelarde? Pinarigat ni Alex idi. Gaputado ti kakadwana. Katagmay maysa ni Juvelarde. Kastagayam. Ay na, senyora. Awan to, ti pakabasulan nyo, no bilang. Gaputa saan kayo mat anag sarday anang bagbagaken ko na? No dumtang to day tagon daway. Uno ti panang balos ni Juvelarde ken ko na. Makaamunton ay itibiyag na. Mercy. Ay, sorry, senyora. Angam, pudno lang timbaga. Ngamin, di na kayo matdanggan ti apuro. Nakarit matlat na. O, di makaamon, itibiyag na. Anay ko. Pangasim. Sukatan na ko dito eh. Aging gay ti di mo sumbatan dagiti damdamagat. Saan ka arukatan? Kat irunok kumot da ito'y alati kukun ka. Ostan. Agpunduan. Sige! Agsuot ka bang to? Anay ko. Anay. Tumga ka. Inlamis mi ko ba? Ti maladaga ini. Tapno. Awan kanon. Titumtang pa'y. Pangikot. Kani, Senyor Pedro. Anya. Anay ko. Ulitot ti saludsud ko itay baldo. Asino ko ng tampang kada senyor ganito? Kente pamilya na. Agsayo ko! Tamusan! Di ka sardangan asaplitin. Aging ga amalat-latan day takutin mo. Sanan. Pangasim. No, sino ka man. Nagsakitan. Tibagi. Sige. Wala. Mayatawan. Ibagak amin kan ka. Di kinapunto. Wala. Amin. Ani, Senyor Pedro, tiyakin na kam. Iti nakatambang. Dahil di Senyor Juanito. Katawan sa pare.
anang tambang kadakwala. No di na kami metlang kada Senyor Pedro. Nindo siya ken ni Senyor tinangtambang kadakwala. Apon tinakatayanda. Iti ang ko! Ang sao ka, Baldo! Tablo matagi ko na. Tiyamin rasa ni ko. Senyor Juanito kakapsat na. Kabsak na. Yan kasta tinaramid na. Dakas kayo amin! Pangasim. Lukatan ako. Naibagmatan. Tiyan mo. May papan. Iti kayat mo. Mamon. Sampay analpas ti saludsod ko, Baldo. Saubag ka. Hinalinaw na klang. Baldo! Da kayo tinang patay iti ina ni Jubilarde. Saan ka di? Agoy ka. Apay nga uy na ita. Et damdamagam. Sino nga at talaga? Talaga di ka injaan anatibon. Hindi mo sumbatan na giti damdamagam, Baldo. Da kayo ka di tinang patay iti ina. Kenti atong naabakat. Agsaw ko! Ni Senyorito Alex! Dinampaltok ka na kwada! Ayok! Sino ka talaga? Pamigbig ka! Ni katamtabot mo! Ayan ni Crisanto. Kaya asawa ni Jubilarde. Sa di mo ti ayan mo! Impan ni Senyorito Alex. Iti rest house na. Ijay. Abang. Anya? Ket pinagbalinan. Nga asawa na. Ayop kayo! Ang bayad kayo itinawina! Baldo! Ibagaw mo sa dino dyan bawti pakapitat iti rest house ni Alex. Ibagaw! Iti asideg. Iti asideg. Di dead road. Basta ang diretso ka. Iti kalsada. Turang ijay. Abang. Aging ka. Madanon mo to. Iti dead road. Iti aking kanilid. Adalan. Ijay ti pagnam. Agturong na ijay. Iti rest house ni Senyorito Alex. Basta gaya. Sige! Itakan, Baldo.
Lugatan na! Lugatan na! Lugatan na! Huwag ka mag-rukatan ka dito! Agyaman ka! Gimnuhon! Dito ikan amatay, Baldo! At kita ng tumanan! No si bibiyag kang tukay, Baldo! Sulpar ka! Lugatan na dito! Makarukat nga ni Baldo itinakaira kedan na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinabela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Bertie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsabot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!